Ni penak sebagai pi baru syakanika channel kejungi but hakanika video ngin pay yakanika post kabrang slide thamai po Meghalaya. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos kimi ngablon. Pla ban follow ru yangi hapo ka Instagram account kejungi. But iki tu bakwa ban join yaka channel membership pla ban click your new join button. Yakanika post la apply daka negrim Shillong mentau benai arajar pesan. Kakateng juga nika post kari project technical support grade 2 lab technician. Kelas date lani katarik bakado berpilak submit applications rewa arpo tarik benai June arajar pesan. Kani ke post project technical support grade 2 kalai tanggawai but ka salary lani katulak pada arpo jar rakshi benai pinyok ru ya ka housing rent allowance. Educational qualification golong kumni pilak di ben pendap ya ka class 12 science badru pilak di ben pendap ya ka diploma haka MLT lani DMLT lani engineering pat pidi ru bandon sansnam experience haka subject lani ka field ka bayhab. Lani pelak dia pendap ia ka graduate degree haka subject ke bayahab lani haka field baru pidi bandon arsenal experience haka subject bayahab kin kam I preference gitu beladon experience bantrai haka healthcare lani community lani field survey baru ki badan working knowledge haka computer but data entry ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ya kan ke post pihaban apply online ke bapi fill ya ka Google form baik kan ka link la po description jangan ke video. Kelas date berpilak ban submit iki online form kedai arpo tarik benai Jun haduk san baje jan miet kin sepenlong ya ka interview haka arpo lai tarik benai Jun araja rapsan naduk kandai steng menstak ke interview kandai hapo ka Department of Pathology first floor Medical College building Negrims Shillong haka port yang ke interview pihak bandra ya ki documents ki jongpi ki ba proof ya ka kerta ka educational qualifications ki experience certificates bat kiwi pat